Ecos Women's Football Club ngesda abo otwani Aboliak ngin keda igolo ni kanya pe kanu enoti. Tom opam loda ingarini kit e club ngol kwa petutoron ngese jai unebe Aboliak kese pote aswame jok kotoma Aboliak show ne tupakinete tejile pola kere isa anyun bere pon la dumune time support ine ronida mamu e support lo sikina jai jenioni misikiton be e ko serai timule jai toma ne somero konye somero dabo atrekino sikede mukeni ngosha nwe kotokino se Aitemokin anu bere kwana doketait na chena dise senejo Aitemokin rabona taitu konor nise kotokini Apollo keda anyun ni sexulu aja silolo anyun bonobe tetenar nen ajani nyay jokunare timu e punyaknete. Ecos Women's Football Club loda edukunitai koibuga soroti Ekapakina ejasi kwapne mesa loka Victoria akaulona atwakanar Aboliak kech igolon kanuka diafayo kese alomnete kanejai Aboliak edina wanda nada abu itolomik igoloni kany kosodi dorin ajaut Aitemokin ediope kotoma dakana kaisa kanyangon nuda Aboliak egangitok lu amunyelete na angor koibuga soroti kese apotu ijaikisi ainer kech koipone kalota ilipitiso timu are coach Olila no le coach ikore for no beginning of the season they are not playing as what a unit as a team konye ipeso kuna timu sneja ine the substitute ya agir kero ation sado pe mamke se kore down pira As per now, we are leading the table with 13 points, followed by Olila with 12 points. So we are not bad. It was our beginning, and we are seeing we are going to make it. Amunyelete na angor nesida abu erionget loda ireri nu amunyelet ko Uganda itojoka aitolosho kwape ipone jope loda ngichunet Atalantan kanejasi angor. Gabriel Esiku Kanuka TV East koibuga soroti.